Kia ora, te iwi e haere ake nei I te Karere, I whai wāhinga tauira e hi kakaana ki te kuhu ki te ao pāpāho hā kinekina, ki te whakamātau I taua ara I te Hūrae hā kinekina a tau o Te Māhepohepo. Ko whakaungia no e te minita whakawhanake Māori a Jeremy a Tātere McLeod o rawa ko Jennifer Ward-Leland ki te poari o Te Taura Whiri. Ka pakanga a Matatū ngā toa whakaihuaka o tērā tau ki ngā kahurangi I te whiringa toa o te whakataetai whutupōro ngai o wāhine o aupiki a Anei a rangi whakatānei. Nō reira kei ngā honu manawarahi tēnā koutou katoa nau mai anō ki te wānanga a te Karere I tēnei rā. I whai wāhi ngā tauira e hi kakaana ki te kuhu ki te ao pāpāho hā kinekina ki te whakamātau I taua ara I te Hūrae hā kinekina a tau o Te Māhepohepo I tāmaki makaurau I tēnei tau. Ko etahi I whakahaere kāmera, ko etahi I kapo ake I te rākau au taua. Kia whea ko ai rātau I te taki hā kinekina, mataara, matatū nei, kei a lenini tui tupou te pūrongo. He whakapāhotanga mataora I hautūhi ai e te reanga hou. Kia ora, nau mai haere mai ki Te Māhepohepotanga, koitara whiti 2026. Ko te kōrero mataora te whai ki tēnei kaupapa hākinakina ka tū I atau kia tūrai ki te rai ko ngā kura Māori huri I tāmaki makaurau. Anei te kēmu o puau e whakataetai ana ki te kura a kia roha. Koinei te wā tuatahi kua whai wāhi atu ai ngā tauira ki tētahi mahi I tuatu I te tākoro ki tēnei kaupapa, ko ngā mahi pāpāho te reanga hou o Te Māhepohepo. Kai te whakapāho ahau I nā kēmu ni tiporo I tēnei rā. He mahi pai e nei mahi ki ahau I te mea e pai ana ahau ki te mātakitaki I tēnei tiporo anō hoki te ao pāpāho. Ko ngā rangatahi e whakakau ana ki te wāhi kotahi, ka māmate ki te koinei hoki pia te wāhi e tūwhera ai te tatau ki te ao pāpāho arorangi. He mea pai e nei mahi I te mea e taia ana nā tauira ki te mātakitaki I a rātou, e tākaro ana kia whakawhanake I a rātou, ki roto iwe nei mahi. Ko ngā māhanga o te kura Māori o ngā tapuai, ko te kepa me taihere maika, I haere mai ki te tākoro noa I te papa hākinakina. Kātahi rāua ka kite I te tākoro hou I tēnei kaupapa. Tēnā pia commentator, rawe au te kōrero. Koina e waha papātāku. Commentator no hoki, koera noiho te mahi ki au. Mena e hia ana I tētahi tūranga. Kei te tūtono tēnā marua te kaumāru! Kārawe! He tūranga mahi kua kite I etahi o rātau tino tangata he maru tuna I te Ao Māori, pēnei I a Scotty Morrison. Ki mai anō e te iwi. Oi, arawe. E awe ngā nui tōna ki runga I au. Me tōna reo, he reo tāukiuki o tira, he reo hau, te aorere pē whairangi mā. I tōna wā, anko tāmati. Tāmati waka. Rātau mā, he whakahaue ngā nui. Hei whakatutuki I era hōkaka, ko moi hau Lewin husband tētahi o ngā kai hautū o tēnei kaupapa, koinei te wā tuatahi kua mau mai ia ki te Māhepohepo me te whainga kia ārahina e ngā rangatahi. He whakapuaki kia rātou, he mana nui tō te reo Māori ki tēnei ao matihiko kāmutu ki tēnei ao pāpāho. Te rāpea, he huarahi ki te ānamata kāmutu ana rātou I te kura I te whare kura rane. I nā e nei kua ora te whakapāho, ko tāna tumanako kia kore tēnei huarahi e mutu I konei. Me mana ori te pea, te rahi o te huruhuru, ki tā te Polyfest, ki tā te manu kōrero, ka mutu ko ngā tini whakataetai, ka whakahaere hia e te ao Pākehā, te ao auraki, kia mana rite e nei tūāhuatanga Māori ake nei ki tā tauiwi mā.
Kei raro e putu ana I te mihi māhaki mai a ngā māhanga maikara te nara kōrua. Hoi anō rei tiwi, kua whakaungi anō e te minita whakawhanake Māori e Tama Potaka a tākuta Jeremy Tātere McLeod hei toi hau tuarua o te Taura Whiri a Jennifer Ward Leland hei mema o te poari. Ka tīmata e nei noho anō a te tokorua nei ki te Taura Whiri a te tuarua o Hepetema 2026 a e toru tau te roa. Ko te whakaaro ia kia rōnaki tonu te terenga o te Taura Whiri I tōna ara moana, I te whakaūtanga anō o te tokorua nei ki o rāua tūranga, o tira kia rōnaki tonu hoki tā te Taura Whiri mahi hei whakarauora, hei whakatairanga I te reo Māori. Hei tā Tama Potaka he tau tohito, he hōhonu te mōhio o tākuta Jeremy Tātere McLeod, rāua ko Jennifer Tātamira Ward Leland, kua roa rāua e pūmau ana ki te kaupapa o te whakaora me te whakamāhorahora I te reo Māori. Kātahi anō tētahi a rangapū no te hokianga ka auraki mai I te whenua o Hire me te mautere o Rapanui. He mātauranga hōhoki kei a rātou kete e pāna ki ngā tikanga whakatipu kai o Nehera. He mea tautoko o tā rātou haere ki te karahipi a te Premier. I a ta tirohia e rātou ngā tikanga a ngā iwi take e pākau ana ki te mana motu haketanga o te kai, te kōpututanga o ngā purapura kai, me te whakahaerenga o ngā tukanga kai. Hei tā te rangapū nei, nā tēnei haerenga nei, kua pakari ake anō te hononga ki te whenua, te whakapapa me te kai, o tira kua hihiri ake anō hoki. Rātou katoa ki te tiaki I ngā take-takenga o te kumara, hei tuku iho mā rātou ki ngā whakatipuranga o Apopo. E ai ki ngā kaiuru, kua hoki mai rātou me te mātauranga, ngā hononga, me te ngā kaunui ki te akatupu I ngā kaituku iho. Tuatahi me mi ki te Prime Minister Scholarship ki te whakaora tēnei kaupapa, me taku kōwahine a piata, me tōna aroha ki taku hapu, tōna hapu anō, me whakahoki te aroha ke te rongo ia I te ia tāte tīmata o te mahinga kai ke konei I te whenua. Ko te hokianga nui o te kumara, te waka kawe I te tira no hokianga ki Rapanui me Chile. Tēnei mea te hira-hiratanga me te mana o te kai. Nā te kai tātou katoa I whakahui ai anō. En koera te tino pūtaku o te haerenga, te aro ki te kai, en ko te kai te mea I tuitui anō, mātou kia mātou anō, tātou kia tātou anō, ngā iwi o te kāinga o hokianga me ngā iwi o Rapanui, en he pērā hoki I ngā wā o mātou tūpuna. I rūpe ki te tira ki Rapanui me Chile ki te ako I ngā tikanga tuku iho mo te hakatupu kai. And it's beautiful. One of the uriomo was when you cut it open when it's cooked, it was beautiful and orange inside, and it reminded me of the poking that we have here. Para, there's similarities, and the ingamotahi is very similar to the Wairaka variety that we have here. But this whole journey around the kumara, it was really strengthening that we come back with the hope to carry on. Ko te aronga matu o te haerenga, ko te rangatiratanga o te kai. Ko ngā akonga nui ki te tūtaki ki ngā ahi kā o Rapanui, kia rātou o Chile anō hoki. Ki te tūtaki a rātou a tinana, a wairua, a hinengaro, kia whakawhiti ngā kōrero. This journey's really ignited the fire that was already within me, maybe a little fire, but it's definitely grown into something massive, which is about the way that I'm going to kaitiaki aku whenua tupuna ki kokohuia, ki Pākano Noki. Ko te kumara te tino kaupapa rangahau matua, ārā ngā momo kumara o Rapanui, he rete ki wetahi kei hokianga nei. Tētai whāinga kia horapa whānuitia wera purapura ki ngā tini whānau o te kāinga o te hokianga. Just hei oranga mō
mō mātou o te kāinga, so we're not too reliant on one or two whānau to maintain those cultivars. Ai marika he whanaungatanga ākai, ā whenua, ā ahurea anō ki. He rite pē i ngāre kore he kaha. Tō tātou whakaro me rapu te whakapapa, ngā kōrero, me hono ngā kōrero o tātou tūpuna ki a rātou tūpuna, mō te tinoanga tiratanga o te mahinga kai i runga i tātou whenua. He tohu hoki pia, aha ko te tawhiti, e mautonu ana te kotaitanga o ngā iwi takitaki. Alicia Coulter, te kukupā. Ka te iwi hei muri ake i ngā whakatairanga, ka pakanga a Matatū, ngā toa whakaihu waka o tērā tau, ki ngā kahurangi i te whiringa toa o te whakataetai whutupōro ngai o wāhine o aupiki, a Anei rangi whakatānei. Kia ora mai anō, ka pakanga a Matatū ngā toa whakaihu waka o tērā tau ki ngā kahurangi i te whiringa toa o te whakataetai whutupōro ngai o wāhine o aupiki a Anei rangi whakatānei ki roto o tautahi. Hei tā Paris o Lokotui o ngai Tahu me tonga rāua ko Māia Davis o Ngāti Kahungunu e waiwai tapu ana rāua ki tētahi whiringa toa aupiki, engari e mārama keho ana rāua meaha. Ko tō rāua hia kia whakapau i te katoa o rāua kaha kia noho tonu te ipu hineruhi ki te waipounamu, anei rā te pūrongo a Shakayla Andrews Alapaki. He ke muwhiringa toa anō tēnei mā Paris Lokotui. Heoi, e whai ana e ia i te rārangi piro e hara ko te porowhita uhanga. I guess when you look at it on a different perspective, heading into a netball final is very different to heading into a rugby final. So making sure that my mentality is there, I'm ready to hit some people and honestly get hit as well. Ko Lokotui me tōna kapa o Matatū, e tuki ana ki te kapa blues i tēnei whiringa toa mo te Super Rugby aupiki. Ahakoa i hinga rātau ki te kapa blues i tērā wiki, he aronga anō ma Matatū ki te whakakaha ake i te taha kaupare me te whakakore i ngā kai kōkiri. Last week was a hard game for us in terms of what we wanted to do and execute, but I think coming into this week we've brought the energy, we know what we wanted to work on. In terms of our set piece, we know that we're ready to execute that and just be up front in the collision space. We just stick to our game plan. We can only do what we can do, so I back our forwards to do their mahi and then us backs to hopefully finish it off for them. He tuatahitanga hoki tēnei mā Māia Davis, te tuara waho o te kapa, kia eke ki tēnei taumata. Ko tōna aronga matua i tēnei wā, ko ona mahi para. It's cool to have another, I guess, skill under my belt with my kicking, so I think that's one of our game plans to win territory this weekend. Paris, we've seen her just thriving and shining week on week, and we see the full personality of P, and Maya's certainly growing in that space too. Like both of those are super competitive, and we know come finals 40 we absolutely need to bring that edge. Kua ka hinga ka wikitoria rānei te kapa o Matatū, kua whakatau ai a Lokotui, ka noho ia ki te ao whutupōro me tōna kapa a Matatū. Yes, at the moment I just want to enjoy my footy, and what that looks like is me trying to be at my best and play for my team. In terms of, you know, longevity in the sport, I guess the black jersey is a goal, but that's not something in the front of my mind. I guess time will tell, and hopefully I can keep performing, keep putting my best foot forward and just executing for my team. Ka tū te ke muwhiringa toa o te Super Rugby aupiki ki konei ki te taiwhanga o te kaha hei tēnei hatarei. Taihoa ake ka kite ina ka hoki atu te taonga o hineruhi ki roto o tāmike makaurau a ka noho rānei ki ngā ringaringa o Matatū. Shakayla Andrews Alapaki, Tahu News. I tino eke panuku te kapa hine toa whā te kaumārua ki te ono ki ngā Cowboys i Go Media Stadium i Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei. I reira hoki etahi rangatahi no te ropu Taranaki Stars Rugby League Academy e mātakitaki ana. I tō rātou taha te kawe kororo no Taiuru a te kakenga Kawiti Bashara. Haukerekere ana a Taranaki ki Tāmaki.
is special. Now that try. Manawa nui ana ngā wetu maiangi o Stars Academy, he kāui rangatahi kapariki, kua tau ki tāmaki makaurau ki te taka i ngā tapuai o ō rātou I hopu manawa. 1, 2, 3, stars! Oh, it's wicked, eh? Like, you know, so ever since I was a kid, I've been wanting to meet all these stars, and it's just crazy I can come out here and blessed enough to see them all. Yeah, it's been pretty good, good experience, and meeting or doing new things that I haven't really done before. It's been awesome to come up to Auckland to show the girls, I guess, what rugby league can look like here in New Zealand. Doesn't matter where you come from, you know, Gail had to play for Hawara Hawks and stuff like that growing up, and now look at her, you know. So just showing them that there is that passion, that belief in them. No o ngātai ana te wetu rongonui o Taranaki a Gail Broughton ki Wāhanga I ngā kura poipoi kōtiro ki te waka ihihi I a rātou. I was once used. You know, I came to camps like these and I didn't have the same opportunities, but you know, I had a club team. Obviously, like I said, very proud Hawara Hawks junior club, rep it till I die. But yeah, ultimately, you guys are my inspiration. Pretty special, eh? I think we just spoke about it before, just full circle moment, getting to see a lot of these young kids, who I am. I'm proud to be from Taranaki. Everywhere I go, everyone knows I rep the 278 loud and proud, so yeah, they'll probably just see actually their cousin, really. One of the main purposes behind these type of hikoi, these type of trips is to give exposure to our tamariki and our rangatahi to kind of see what's out there, with the hope that gives them just a little bit of inspiration to really, you know, believe in themselves and chase their dreams and their aspirations. And when they get to rub shoulders with people that are doing that or have done that, that helps them with their self-belief and stuff as well. So that's what we really hope to get out of this weekend. E te putere ana a Stars Academy, a kakaha kite I te wanake haere o te hākina nei huri noa ana. Been really special to give our tamariki, our rangatahi, an opportunity to experience something that not a lot of people get to experience. You know, to be with some of our NRL players, NRLW players, and to be here on the big stage to see how it all happens, it's pretty cool. Plenty of smiles and happiness and laughter. And that's what it's all about at the end of the day, giving them experiences that they love and enjoy. Kua kina mai ai ngā tatau o te taiwanga o Rarotonga, kia taia ai nei rangatai ki te I ngā kura a roto. I had a lot of mates and I thought it would be pretty cool, like all the adventures we do for Stars. Oh, the reason I chose to be part of Stars is I just love the wairua and the mana really of the people that run it, and they've taken me really far. To Harris to Vita, this is looking promising. Here's Pompey, yes! Me te aha he ara pikinga ka waia nei rangatai me o rātou wānau kia kimi I te ana mata. Te kakinga ka Witi Bashara, Tauri News. E piki haere ana te rahi o ngā whānau e kuhu ana ki te ao o ngā martial arts. Tokomaha I eke, ki runga I ngā takapau wharanui a tū mātauinga mo te wā tuatahi te whakataetai Seishin Rū Karate and Martial Arts Matariki Open I te hiku o tika, nei rā Aharata Brown. Ko ngā nekenga kata, e whakaungia nei e tēnei tira kōhine. Paina te mea ka kitea hau o ku hoa, I ka mahi a hau me o ke kaiako, me ngā nekehanga, tino pai te karate ki a hau. Ko tēnei kaupapa he whakataitai mahi kata. Haka nui te rewatanga ake o Matariki, engari ka huihui mai e hia e ono e whiturani ngā krapu ki konei. Hare mai mātuirunga te reo pohiri o te haukainga o konei. Tēnei rā katoa, hoina tamātui mahi kata takitahi, mahi kata takitima no hoki. He kaupapa tōpu I ngā karapu karate o te tai tokerau, hei whakawhanaunga, hei whakapakari hoki, I a rātou anō. So what we did is a few of us got together and we thought, let's have a tournament. Instead of us having to hikoi down to Wāhanga or Tamaki, we said, let's do our own one, because we've got the facility here at our kura, at Niwa, and so, yeah, we sort of put it together and invited people to come along.
Even ia hei tētahi whakataitai soku hoa Lacey. Pia tira? Pai. E heke ana te werewera I runga I tōki mātinga. Akua pāngia a Manuela Riwai e te mate I kura ki te roro, ko te huarahi o te ora e whakau tonu I ngā nekehanga e kai ngā kau nuitia nei e ia. I can't be doing that well because I never won anything, but it's not all about winning, but yeah, just really appreciated it. Karate's been a long part of my life, especially with my karate up in Tahu. He ahurea piri te ahurea hapani kia tātou te iwi Māori. Whakahua ngā kupu, ko te wairua, e piri ana mātou, e tangi ana te toto ki te toto. Me kira. Me ngā tumanako nui o ngā reanga katoa. Today is really all about resilient youth. Okay, that's really our kaupapa for our young people here, to give them options in their life's journey. And one of them is, for me anyway, is martial arts and poitukohu, of course. Okay, but it's to help build resilient young people. Koe nei te wā tuatahi kua tū tēnei kaupapa ki tēnei te puna ora o te rangi āniwaniwa. Hārata Brown, te Karere. Kua kene ko ngā Hūrae mo e nei rangi whakatā. E whai ake nei ko ngā tohu Hūrae. Ko koe te aua I taku remu, ko taua no taua, no te ole I kura waka, he tiaki I te whenua, nei. Kia hone, ka pai te Hūrae hūri noa I te motu tai atu ki te mane o te wiki e tū mai nei. Koe nā tātou kohinga kōrero I tēnei rā e te iwi ngā tauwhirotanga o te wā. Tūrou, awaiti. Kōrero tō te whenua, heke mai kia tātou. Ko te reo, te take.